O kinanaon pag-ilog. Panay ko dito nagkadali nga bulong. Ano man? Apa yang nagbusit atoy? Kalabla pa lang nga atoy. Dengan naghanag mo tayo. Umutitakin. Uy, boss! Ano kukumta, boss? Nagtakal pa talatot mo, boss. Apa yung nagtaka, boss? Nakukumta, boss. Uy, bata! Iyang naman ti pag-ilog, partakam. Hindi nakatildi gito yun ay. Uri, kwalatan, uri, bulong. Kaya, yala. Ito yung pangpangas. Ay, sige, boss. Abay, tila pagtaktakin, boss. Dama lang, boss. Tila nga. Atuloy, boss. Ay, pag-ilog, boss. Tila pagtaktakin mo. Oh, thank you. Oh, nagingos. 5 minutes later. Ayan na, boss. Success! Success! Okay na din mga pag-ilaw. Sorry, boss. Bulong aba.